Tinini video ongka khoroksa blogger Meri Debbarmani bagai. Koyek din sikango ang bini komen nugui am sikene tension kaka. Tini ki yogli ya video mas namka. Paiding ke bayap song o komen Tamo hunu sujak abono silaine sikang. Bot channel komen khajak. Tamo ni bagai abo hai komen khajak abono sikang silainai. Koyek din sikango kaisa individual news channel tongo Tiprasa news official hnei. O channel lo Meri Debbarmani YouTube income no tege news cover khlaijaka. Je katal blogger fainai rokno motivate khaina bagai fanangka. Bad nung o jaga Tamo hunu comment khaika. Are YouTube ni policy tongo YouTube ni rangman mani rokno YouTube o saimania. Saka hinke account delete khaijago. Do abono to nung kuno bujia sujia suiphano rokhana. Aboni poreo Tamo sui abono to ulo salainai. Haipeno Meri Debbarma angno singna musugo. Nung bo jaga o YouTube ni policy wo nung abaika suijak nuka. Kebon income reveal khaikan ke account delete ngai hinai. Nung abono proof deri mano. Nei. Doa kon nung kuno proof rena nangya ang nung roy roswa nung YouTube ni income reveal खाइमनी चैनल डिलीट दे या ये जो टेक चैनल का आरपीएम है, आरपीएम मतलब होता है 1000 व्यूज पे कितना बनता है। 1000 व्यूज पे टेक चैनल पे मेरा बनता है $0.76 अभी के टाइम पे ओवरऑल आरपीएम। आज तक मनोज ने अपने कभी भी चैनल की अर्निंग नहीं बताई है। चलिए बात करते हैं मनोज भाई की अर्निंग की। कि आज का जो ये वीडियो टॉपिक है, ये टॉपिक पूरा का पूरा सौरभ जोशी भाई के ऊपर में है कि ये मंथली यूट्यूब से कितने पैसे कमाते हैं फिलहाल इस टाइम पे। जो बात है जो सबसे बड़ा झूठ है वो ये है कि आप यूट्यूब की अर्निंग को अपनी अर्निंग को आप यूट्यूब पे शो नहीं कर सकते। बहुत सारे यूट्यूबर सुना होगा ना भाई मैं यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है अपनी अर्निंग दिखाना। सच बताऊं ये बात झूठ है। आप अपनी अर्निंग दिखा सकते हो यूट्यूब की कहीं भी किसी पॉलिसी में ऐसा नहीं। 3 million ni 7 kabangkok subscriber ni jeni sakni income no ni jeno reveal khai tongo 2 lakh ni 7 kabangkok subscriber Manoj deni income reveal khai tongo India ni number 1 blogger himjane Sorab Joshi bini income no Manoj de reveal khai tongo borok ni channel de delete khaba अरे बस कर भाई doa kon o bai korno badrlaisio nung bobu sia bahai ne comment khaifan rejakana khaklayo tinile chini o chi content video ni bising tei bobu simon khana hnei phaiding ke bayap song a comment no am sugai pe ko tei be kabang mo sujak tongko aborok Tamo hnei sujak abono nai nelewa nang takuk nung bini bepar tei blog ba video sramia wei nini teleno phunuke belai no hamkok nai wow bini mukhang bai bini sakhang bai rang nota ajidi buchikha hambai भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी नंग सामानी मोटे हिनके जे यूट्यूब फेस रिवील खाया वई वॉइस ओवर खाने रोनी हिनके कुनु टैलेंट सिकरी हाइनबले सही पकड़े हैं फोय आइबा सका हिनके कैमरा नबस कंगो नांगन नांगे तिनिका आयांग थांलायनाय तिनिका आयांग गुरि लायनाय तिनिके मो हाय चालायनाय तिनिके मो संलायनाय अबाय के भिडियोस नामनाय रोनी सिनि टैलेंट तंगो तिनिके कुनु फान करे गजब बेइज्जती है आरे नों सामतो मोहाय नों गैतंखा बैनि साखां बाय बैनि मोखां बाय भिडियोस नामिया वई निजेनि टैलेंट न फनु खानके तैबो जाखौ खामो हिनमानबा टैलेंट करिनो डाइरेक्ट हिनमानि कलाय तंखाबले निनि मोटे हिनके तो ए सिक्रेट लाइफ डायरी बो टैलेंट करिनो गैतंखा दा ककब्रक डिस्क्लोजर बो टैलेंट करिनो गैतंखा तैबो गोबांमा इंडिया ओ वॉइस ओवर खागे भिडियोस नामनाय तंगो ताबक रहस्य टॉक शो हिंदी वाइब्स ककब्रक डायरी व्लॉग्स हिंदी काउंटडाउन तैबो ओबाहाय हजार चैनल तंगो चिनि हाय चैनल चिकन रंग तो बात सिरिटी फियाबा निनि मोटे हिनके आबरक जतन टैलेंट करिमांसिना ना अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है Meri Debbarma nung bini talent tongo de kri de abono sana sakang nung nini spelling mistake no sutik khainani one sok di nini talent busuk jaratai tong abono sana nangya sung nini talent no ek bosar sakang ono nugui pajak phia ba sung a kognoti sawi saya tam hinke sung nung hai sapri youtuber ngya busikada I am sorry babu Phaiding ke bayap song o Meri Debbarma asung no sak no talented borok hnui one sokui tongo hinke bini video ke busuk bo informative video nai ne lega na kisa Orang Sanai Kokborok sama ni kalau kita nak masuk bagi tamu nak ketika orang gitu masuk ni. बोलो जुबाकी से Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Abo hai nings neita Tamo English medium o class 9 jara de porikha jani nangya blog ro English halaisnai. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Abo no live tei sadita. Meri Debbarmani bagai ang tei besi kok kabang sanam musugya. Nung bono demotivate khane musugu de abo hai comment khai hayakeba bini video wo views kabang phajak nugui de nung abo hai comment khai abo no to singsia phia ba beino no kabang ma borok sinai tongo nung abo hai nangya comment khaya tongkhe nung sanai kebo saya ngi tonghan keba nung abo no kesang bai bujok mano Pia ba o jaga nung
kebono talent kreipo obahiro ke samani belai ke nusaya kalai thango boni ni comment nugui ob video no private khaimeni yagulo tabo buka hamke video upload khaya ngai tongo saksak no demotivate ngjagai aboni bagai angno sanamusugo boinano kwbang ma borok sinai ni tongo te respect bo khai tongo boni ni comment nugmani yagulo bonono thaisapano reply roya karinai nono respect khaimeni bai bini video no private khai rogo abono nungbo kisab buchi oi nadi kahamke dinini video no amsake no parallel sinai tei bisi kokobang sakahanke limit cross khaigero hunjana sei hambai